الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام البربهاري في لاولة توترين كريدوه أولون مديافتاغا شرحة كديفة واني إسلام دينك سنة أدي سنتك إسلام دين إهن الإمام البربهاري vidalfa basfuluge maana adi ei wara mativeri baskole yani mul islam din binafa wani kiriti ma nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ekam makagen wadagen nabi emmeha kame teduko qabul kurumge macha egotum balaruga sunnataki ma nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge goy adi ekalege faanu genestebi emmeha kame kamuga wahindu sunnai ei mul islam di ekamege macha binafa kamake miyadu mi bayan koddeni sunnatuge terege himene wara muhimunu kutan ei jamaata ekuga umaki sunnatuge tereng himene kameka egotum al imam al barbahari vidalwani famina sunnati luzumul jamaati faman raghiba ghayra al jamaati وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا مي بس كل معنى كي فمن السنة لزوم الجماعة سنة كترين همنه جماعة اكوغاوما فمن رغب غير الجماعة وفارقها جماعة دوكو أدي جماعة اكبا وجه ميها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه انا اگه كونوغا الفا اسلام دينوغا عهد انا اكبا وجه اسلام دين انا دوكو لافي أدي وكان ضالا مضلا أدي انا أمل نفسا مغفور دي اهم ميهم مغفور دمغا همنه ميهك mi baskola balala alondu dannawalam benwani sunnai furihama vegendani jamaata ekuga vegen mitaga jamaate mibuneveni muslimunge hagwegenwa hidayatuge matiga demitibi muslimunge jamaatuge wahaka adi man allahuge sharia furihama umattaka jamaai benumve yani jamaataki ei ege macha sunnatuge macha binaya fa achekam gawati ehenkamu sunnatuge etam maanay kuregen diagota jamaatuge ves etam maanay almerin koraba mitaga jamaatuge maanay ki jamaatun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu man nabiyya sallallahu alaihi wasallam adi ekalege faanuge ashabu bekalun e hidayatuge matiga tibbebi gotuga tibun jamaatuge maana kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mifadan koddebba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani inna bani israila tafarraqat ala 72 millatan bani israil nota yahudin haddiha eta bayaka baavegen diye eta millataka behegen diye وتفترق أمتي على 73 ملة أدي تمان كليك فانوك مي أمي هديها تيم بايا بهيجن دي اهم فرتمان موتي يهودي نوت بني إسرائيل ميهم 72 ملة هديها دي بايا بهيجن دي مي أمي هديها تيم بايا بهيجن دانه كلهم في النار ام اسمني نركاගේ إلا ملة واحدة ام بيا كفيوا ادي مي حديث فلوغا مي روايان alonu mitaage ikhtiyar kofa miwani suwaruge wanta verinnaki nota naraka wanta verin fiwa denti bi bayaki kobakan mi riwayatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko deba wati hadis kurawani ma ana alaihi wa ashabi timan kalege faanuge ashabu bekalun egotegge matiga tibbevi gote ei e sunnataki nota jamaataki ehmema tibegolun adwassawana ahlus sunnat wal jamaatuge waaka nota
ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿಗೆ ಅಕೀದಾಗೆ ವಾಹಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬಸ್ಫುಳುತವಗ ವೆಸ್ ಜಮಾಅತುಗ ದೆಮ್ಮಿ ತಿಬುಮ ಮಿವನಿ ಇಶಾರೆ ಕುರವ ಆದಿ ಸೀದಾ ಕಂಡಳಿಗೆ ಎ ಲಫ್ಜು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆದಿ ಸುತವಗ ವಾರಿದ್ ಫಮನಿ ಮಿತಾಗ ಅಳನು ಕುರಿನ್ ದೆನ್ನೆ ಫದ ಜಮಾಅತೆ ಮಿಬುನವನಿ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಫುರಿಹಮ ನಮೂನಾಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಬಾಮಲವಿ ಶರೀಅ ಕೀರಿತಿ ಕುರಾನ್ಗ එකලාගේ මීස්තකුන් උළුම රුහි වඩි ගන්නවාගේ බයන් කුරවවා මීස්තකුන්ගේ තෙරෙන් එකලාගේ ඉඛතියාර කුරවවා ෆවා බේකලක ඒ ශරීයන් උංගන්නා දෙවවා අදි එක ඒ ශරියාතු ගහුරි කන්තත්තක එකලේගේ ෆාන ෆුරියාමය තබාවේ වඩාගෙන් අමලී ගොතුන් මිම දීනු ගහුරි කන්තත්තන් අලෝන මෙන්න බයන් කොත් දෙවවා අදි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරියහුම් ඒ කන්තත්ත ෆුරිහමෙන් උංගනි වඩාගෙන් එකලේක ෆානු කුරව්වාගේ බල්ලවැගෙන් එබේකලුන්ගේ තෙරෙන් එත බේකලකු එකංකන් දස් කුරව්වා අලොන් මෙන්න හැම මෙවනි ගෙනස් දෙවවා ඒ ජමාඅතක අලොන් කුරීරේ ඉෂාරා කුරින් සුන්නතුගේ තෙරෙන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමලී ගොතුන් දක්කා ෆරිකන් දත්ත නමාදු එම්මේ රංගල මිසාලකි නමාදු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරණි සොල්ලු කමා රඅයිතුමූනි උසල්ලි තිමන් කලේෆානු නමාදු කුරාති තියබේකලුන්න ෆෙනි වඩාන්නවා ගොත තිමන් කලේකම නමාදු මිකුරවාගේ බල්ලවාගෙන් නමාදු කුරන් දස් කුරවාෂ එමෙම එබේකලුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නමාදු කුරවාගේ බල්ලවාගේ නමාදු කුරන් උංගෙනි වඩාගති බය බේකලුන් සුවාල් කුරවා පුර අත්තහියාතු කියානි දුආ අදි ebe be kalun vidalo fa alhamdu nota fatiha sure das kod devain attahiyatu das kod devi be kalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariya wadan sol kurwa hebori hasham banwa fo kadege fan dua kiwa tan timan be kalun be fene tumbuli fulu min haraka kure bum be nge fatu gati berus ekale fan zikure kurwa ka hindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ನಮಾದು ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಮಿಕಿಯಾ ದುಆ ಅಸಾಬೆ ಕದುನ ಉಂಗಣ್ಣ ದೆ ಅಳನ್ ವಂತರ ಮಶೂರ್ ವೆಫಾನಿ ವಜ್ಜಹತು ನಮಸ್ ವಜ್ಜಹತ್ ಫಿಯವಾ ಅದಿ ಎವ್ವರೆ ಮಾ ಸುನ್ನತುನ್ ಸಾಬಿತು ದುಆ ತವ್ವೆಸ್ ಎಬಹುರಿ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಸ್ ಅಳನ್ ಮೆನ್ನ ಇಂಗೆನಿ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕದುಂ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಕಿಬೆನ್ ಉಂಗೆನಿ ವಡಾಗೆನ್ ಅಳನ್ ಮೆನ್ನ ಹಮೆನ್ ಏಕಂಕಂ ಗೆನಸ್ತೆವ್ವಾ ಫವಾತಿವೆ එමෙ එබේකලුන් ඒ උංගනේ වඩාන්නේ වි ගොතන් ඒ මගුග අලොනමෙන් දෙමි තිබුන් ඒ ජමාඅතු ගදෙවි තිබුමකි මිදාග ජමාඅතේ මිබුණමනේ හග්ගුගේ අහුදවරින්න ඒ කිතම්මෙ මදුබයි කමුගා වියස් අදි ඒ කිතම්මෙ ගිනබයි කමුගා වෙනස් අලොනන ගිනෆාර හිවනි ගින බයකු කමේ වකි ගොතක කුරානම ඒ එම්මෙ රංගල ගොතේ මියදු අලොනමෙන්න ದುನಿಯಾವಿ ಸಿಯಾಸತ್ ಓತೆರೆನ್ ದಸ್ವೆವಾ ಸೂರಿಯ ಗೊತ್ತ ದುನಿಯಾಗೆ ತಫಾತ್ ಸಿಯಾಸತ್ ಅಮೀರಿ ಗಿನಬೇಕು ವಕಿ ಗೊತಕ ಬುರವಾಣಮ ಎಗೊತೆನ್ ಇಖ್ತಿಯಾರು ಕುರುಂಗ ಮಚ್ಚ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ ಹಗೀಗತುಗ ಅಳೊನ್ಮೆಂಗೆ ದಿರಿಯೊಳುಮುಗ ಅಳೊನ್ಮೆಂಗೆ ಅಳುಕಮುಗ ಅಳೊನ್ಮೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾಯ ಅಳೊನ್ಮೆನ್ನ ದೆಮೆದುಗೆ ಗುಳುಂತಗಳೊನ್ಮೆ ಇಖ್ತಿಯಾರು ಕುರಂಗ ಒತೀಕಿ ಗಿನಬಯಕು ಏಕಂ ಕುರಾತೀವೆ ಅಳೊನ್ಮೆಂಗೆ ಕುರನ್ ಜೇ ಗೊತ್ತಕ ಕಣ್ಣು ಅಳನು ಆಮ ಕುರಿರೇಗ ಇಶಾರೆ ಕುರಿ ನಮಾದುಗ ಇಂಗಿಲಿ ತೆಳುವು ನೋತ ಹಶಂ ಬಣ್ಣ ವಾಹಕ ನೋತ ಮಿಕಾದ ಬೈ ಸುನ್ನೆತ್ತವಗೆ ವಾಹಕ ದುನಿಯೆಗ ಗಿನ ಬಯಕು ಏಕಂತತ್ತ ಕುರಾಗೊತಂ ಅಳನು ಕುರಂ ವೆಜ್ಜನಮ ಮಿಯದು ವೆಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಫದ ಗಾಂತವಗ ದುನಿಯೆಗ ಎತ ಬ್ಯಾವರು ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಬೋಳೆ ಮಿಲಿಯನು ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಬೋಳೆ ಏಗ ತೆರೆಗ ಹನಫಿ ಮದ್ಹಬ್ಗೆ ಸೆತ್ತ ಬ್ಯಾವರು ಬೇಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ತಿಬೇಣನ ಫೆಂಡಿದ ಬಣ್ಣ ಹನಫಿ ಮದ್ಹಬ್ಗೆ ನೀ ಫಿಗು ಹತ್ತ ಬಾವಾನಮ ಫೂಳುಂಗ ಸ್ಥಿರೀಗಕ ಹಶಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣನೆ ಎಮ್ಮೆಮ ಮೀ ಎವ್ವೆಸ್ ವಾಕಿ ಬಯಕು ನೋತ ಗೀನಾ ಬಯಕು ವೆಗೆನ್ ಕುರಾಕಮೆನ್ನು ಅಳೊನ್ ಮೆನ್ ದಿವೆಹಿನ್ನ ವೀತಿವೆ ಮೇ ಮಚ್ಚ ಫೂಳ ದೆಮೆದುಗ ಹಶಂ ಬಣ್ಣನೆ ಕಿಮ ಮೀ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅರಿಹುಂ ಅಳೊನ್ ಮೆನ್ನ ಲಿಬುನು ಫಿಲಾವಳುತಾಕ ಎಗ್ಗೊತಂ ಅಮಲು ಕುರು ಎಮಾಗ ಮಿತಾಮಿದೆಕೆವೆನು ಅಳೊನ್ ಮೆನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಂಗೆ ವಿಗೊತ ತಬಾವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಯ ಕಿಯಮಂತೆರಿಕಂ ಅದಾ ಕುರುಂಗೆ ಗೊತ ಎಹಮಿಮ ಎಗೊಂ ಅಳೊನ್ ಮೆನ್ನಂ ಎಗೇನೆ ಮಾಕಿ
ashabu bekadum ridwanullahi alayhim egotagge matiga tibbevi goy ashab bekalum egoy wani kiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amal fuluta wani ungeni daskurava alon men nang islami ummata rakka terikama ko bayan ko devwa hem malon men dini kankamuga hadana gannegen alukamuga qur'an gannegen ulekan nuje agigatuga al imam al barbahari bitaga mi ibanatuga dengam vidalani faman raghiba ghayra al jama'ati wa faraqaha faqad khala ribqat al islami min unuqi mitaga ekadege faanu mi gennawa ibarataki kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith uluge tereng himene ibarat mi bastoge maane ki kaawaten hatam ves jama'a duko fimiya ena islam deena hifafa wa bayatu enage kondun nagafiye mitaga miwa mi ribqate buna bahuge maane ki ei arabin notadi naam sufi gengule mi hunge samekana arabin nanu duniyage ki gauntoga geri bakari jamadu eba gengule naam sufi e jamaatege gotuga waki gurupe baganek gota huihappam vies danduveri kamuga ves gengulumuga esorumenge karam mahala febure laganuge iturum dagandu vies adi hamun hadafunnawa hunna bolu e bolu takum ejjamalu ane jamalu not ebbakari ane jamalu ebbakari ane bakari assage fasiha kamako gengule kiyaman kurumattaka miya arabi mikene riqabe konda mahale funna e bolu alon menge terega geri bakari jane jamalu netum nuata mi bimuga netima alon menna mikankan tasawwur kurun nuata danduveri kam alon menge gawmuga fm wara netima alon menna amali hayatu ge ekankan netekkamaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalu mijassawani ebe kalunge terega arabinge terega amu hayatu ga abadu sfenna kankam hemima ekati anekacch guligen ekiga tibumge managa e ekwerikan nagala finama enage e karam malefa onna e bolu naga finama e gelligen de jamaata wakiwegen de ekamuga bayan kora adi e sifa kurawani islam deen e sifa kurawa egotun jamaata wakiwegen dahinduga balama hinga aqida ge gotun muslimunge sah aqida ya wakiwegen dana mena kurani shiruke ege terega budan alukan kurun kamuga vinames budan alukan kurumge maana himene kantatta kuri kamuga enes alon men terega zamanu sura eka kantatta nguri ege terega qaburan naduru bunuma qaburan alukan kuruma medo allah ge rahmatun qabura nuata mi mayitun nan alukan kurum alon menge teren neti filagen gossi namas alona mikankan ungeni daskuran je bay alon menge avatteri hisab token islam di emme kari india ga hisab taka balali namas medues qaburan alukan kura mihu qaburan naduru buna mihu qabur washan tawaf kura muslimunge teren kama buna bawaru bekabati hemima allah subhanahu wa taala anga fanwa kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawwa fanwa kame ashab bekalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam garin ungeni wadagen fanwa kame qur'anama ei alonu mege deenu ge teren himene kamennu ehmima mitaga mi dannawadam beenumani mi wana muhimmu kamaka al imam al barbahari aqida fe fattam mi ishare kurawan ei jamaata ekugabu ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurani la yujmi' ummati ala dalalatin timan kalege faanuge ummatuge emmen ekuga magufuradumakan ebbas nuanete muli ummatuge emmen duwa kos Allah Taala nahi kuravi kamuge maccan ebbaswe ruhigenne nutibena duwa kos qiyamata hame la yujmi' ummati ala dalalatin wa yadullahi ala al jamaa adi Allah Taala ge appulwani jamaatu ge matige Allah Taala ge waagi fula adi ekalange khasa riaya mani mi ummatu ge terega e kuweri kama e sahha gida ge matiga demi tibiha hindaku alon mitagati befulona dannawal dena Hudhaifat bunul Yaman garihun riwafa wa hadis fule Hudhaifat bunul Yaman vidalwani kana nasu yas'aluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani mistakun
gos rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ariyoga mulin sual kuravi heo kantattaka begotun heo amal taka begotun darume sawabi turwa kantattaka begotun names timan kalege faanu mulin ve sual kuravuni nube kantattaka begotun ei ekankaman aragana vidana ekamattaka birunne ekankama baddal wejjanama hadana goten olum fidum gotun faqultu ya rasulullah ehdu timan kalege faanu denne me allah ge rasulai inna kunna fi jahiliyati wa sharrin faja'ana bihadha alkhair timam men jahiliya zamanuga tibi nuba kantatege matige ehindu allah taala harmenge tere me heokan hidayah genes devvafi fahal ba'da hadha alkhair sharrun ehengam me hidayah tafoga denham efada nuba kame magufredume jahiliyatu ge andiri kame asdane eyye ehdu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurani na'am aike ade faqult hal ba'da dhalika sharri khairun tifadati bidalu afada jahiliyat mistakum magufradum takafo anekkavis heokantattake ummatan annaneye ehdu hadis qurabani na'am wa fihi dakhan aike adi efoga dakhan kiyacha annane rasulullah dakhan ge maane ki fituna ehdu خزيفة بن اليمان سؤال قراني قلت وما دخنه فباهت يا بدالوا دخنك حديث قراني قوم يستنون بغير سنتي بيكميهم تمن كليغ فانوغ سنة نون كانتتكك مچ تباوه يعني ويهدون بغير هدي adi timan kadege faanuge mi hidayen noon hidayataka muslimunge namugati vibayku duniya gole mun dane ta'rifu minhum wa tunkir emiyonge terege horiyo kantattaka adi heyo kantattaka ekkoggen em masuni koggen munkaratta vesemu hinga mun dane badamenga allah taala ge rahmatun alon menge mi kuda kuda mujtama terega efada faalukam bodati gina munkarata miyadwani fila gossa ekamaku ekada kankan alon menna kurimati nuedane kaman hi kogen tibumaki ei kunhi duniya ge batibi shia invest duniya ge batibi burelavi invest aqida ge gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennawa fa nuwa kantattaken islam din kamuga dekigen ule sufinge mi humbes adi mimismi unna ki alon menna ma duregga tibi nota muli duniya wakefati mismi unna no ehmima zamanen annane yastannuna bighairi sunnati timan kadege faanu ge sunne no en sunnate ga hifagen adi timan kadege faanu genne bi hidayen no ehen hidayate ga hifagen hagigatu ga balama hinga sufinne mihin alon duluge kolon adi dannawadu mun tibe fulunna eti ekan Nangala tasavvurus nuwan miyadu irumati Asia ke gaamtaw terega wara boda feturugen gosa ekkame dikuru kurumge namuge jamaaten ekuegen nukume nasha hebo lebun ei alukan kamuga dekigen ule bay miskit terega beru jaha tara jaha dikuru ke bes akuren hame ekani hu ekani kiya adu labwa wataen emburi nasha angem wadan edun ala miyadu duniyega muslimun islam dinuge namuga kureveka kurakan tattami shia inge terega eburi eta bawaru kame alon men anna mi badda kofa media ashura duha ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam roda hippe viduas edu rasulullah sallallahu alaihi wasallam roda hippe vi kivege ei musa alaihi salam firanuge kiba minju kore viduas kom gawati namaves ingilavato islam deenan nisbeva kama buna bayko edu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata khilafa mulin tafatu kame kuraka tibano ingilavato rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kafadari kalun husain ge faanu shahidu vi hadisa hadankon eduahu husain ge faanu ge zikura ge namuga gaga kandin thala tunu khanjaru takun gayan hara lehorwa doen emin mifada kandate ke alon mena durugo hori kankam menno ade alon metere naannana kama hi kogen tiben vi kankam muslim ehmima hudayfat bin al yaman e kurevi sualu ge haqiqatan alon menna miedu ge duniya fenna midan endu hudayfat vidaloni faqultu ya rasul allah ya allah ge rasul sifhum lana emihum ti vidalwa
kiti rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnen nun hen sunnatakan ule ekade fanu genestevi hidayatun ekkibavegen islam diinuge namugo ule heokantattaka eta baaru munkarataka ekkogen kurati vidalo bayaku timanna menna kiyade babadash sifhum lana qala na'am qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsitnatina emihunna ki aharmenge tereng himene aharmenge darifas koluge tereng himene aharmenge bahuruwan wahaka dakka bayke arabinge darifas koluge terende migen dia arabi bahum wahaka dakka bayke tafatu ituru bayennu qultu ya rasul allah fama tara in adrakani dhalik e allah ge rasul tifata fitunata timan kalefana baddal wejjena den hadana gote vidalo debwash mi filawaluga barbahari vidalo efawa famina sunnati luzumul jamaa sunnatuge terenne jamaata ekuga avun nuata ahlus sunnat wal jamaatuge terega hifettum haqquge maguga hifettum wani sunnatuge terenne e vidalo basfulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fuluga bayan kodani hadis qurani talzamu jamaatal muslimina wa imamahum tiba muslimunge jamaata emiyunge imamat tabawash emiyunge veriyat tabawash endo hadis qurani faqultu fa illam takun lahum jamaatun wala imamun tiya vidalwa duwahegga emiyunge jamaateves adi imame veriyeves nennama denti man kade fanu kine toya dan hadis qurani fa'tazil tilkal firaqa kullaha e huriha jamaataka ekeri wash haggun ekkibawe fawa jamaataka kamuga wana me huriha jamaataka mitaga jamaate midannawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennevi islam dinuge hidayatuge matiga sahha sunnatuge matiga temiti bunga waga emma e sunnatun ekkibawe gen ba bayaka ekaheri wash fa'tazil tilkal firaq kullaha ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك أي تبا غايك موغنو غا دنگالاگن اووا مروس بدل مون كم گا وينم سيفدن اي هوريا فيتونا تاكون اكيبا وكهري واش اي مي حديث ولكي بخاري يا مسلم غا حديث صح حديث تو ترين هيمن حديث مي حديث فلون علون من انگيگن دني حقوگم وا گوتوگا هيفيتو muslimunge jamaa ekkamuga wani mi hadisulun alonmenenge dekamaka laginka ekkamaki ebamiyunge gotaki e jamaataki kiriti qur'ana kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunne ekkamuga wanje bayakumiyun timammen dawa kurani timanna mennaki emme hewegen wa maguga emme hewegen wa hidayatuga islam diinuga matiga tibake bunegen ade barakun nufude rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga hifatta bayaku kamuga wanjeba ekadege faanu nukurawwa kame ekadege faanu ga ashabe kadonna unganna devwa fan nuwa kame qur'ana ma ifada jamaata ki ei adi islam diinuge tere imene jamaata nu devana kamaki ebamihunge veriyaku komme jamaata ka bes jamaata ke mikiyeni emihunge veriyaku hunna hinduga ehemwima kuisedi hadis ulga rasul sallallahu alaihi wasallam diska talzam jamaat al muslimina wa imamahum muslimunge jamaata adi emihunge imama yamanteri wash adi e fadan e kiyamanteri nuwanama emihegge kondum islam diinuge e ribqa nuwata waafa nuwata bolu ena muha nagafi deenum beru vejje nuwata deenuge huri kantattaka ena ekkiba vejje ni maanaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam geta hadis ultake waridwe gembe egotum abi darda radiyallahu anhu garun riwaye gembe ekadefan vidalwani sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul timan kadegefan ade sehime allah ge rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ko ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية معنى كي تميهكو قريان رشق نوتا باديا تريغا
ವಾಹಿಂದುಗಾವೆಸ್ ಏಕ ಮಾಣಕಿ ರಶೆಗ್ಗ ವಿಯಸ್ವ ಸದಿ ದತುರೆಗ್ಗ ಮತೀಗ ನುವತ ಬಾದಿಯಾತೆರೆಗ ದತುರು ಕುರ ಮುಂದ ಹಿಂದುಗಾವೆಸ್ ಎಮಿಹುಂಗ ಮೆದುಗ ಜಮಾತುಗ ನಮಾದು ಕಾಯಂ ನುಕುರೆವೆ ನಮ ಎಮಿಹುಂಗ ಮಚ್ಚ ಶೈತಾನ ಗದವೆ ಗಣ್ಣಾನೆ ಶೈತಾನ ಎಮಿಹುಂಗ ಮಚ್ಚ ಗದವೆ ಗಣ್ಣಾನೆ එහෙම වීම තිබා මේ හදිසුල වනි ජමාතුග නමාදු කුරුම ගදවේ ගදාලා මසක කුරාෂ එහෙනි ශෛතාන ජහා ගන්නකන් කෂවරි ජමාතා එක්කිබාවෙගෙන්දා මේ දීබනවත වලු කුත්තා කාලාකන් කෂවරි ඒ ජමාතා වකිවගෙන් ෆාත ජෙමුන් එකහෙරිවමුන්දා බකරිය කෙනවත සු නාම් සෝෆි කිතරෙන් ඉච්චක අලෝන වෙංගේ මුලි දීන් බිනාවෙගෙන් වනි එකුවරිකම එබ්බෑමන්තකමුගේ මච්ච ජමාතුග කුරවේ අලුකන්තත්තවගේ ගොතුග ඉස්ලාම් දීනගේ රුකුන්ත වෙස් බාබාල වෆන අකීදාගේ ගොතුම් වෙස් අලෝන මෙන්නකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙන්නවි ඒ හිදායත අස්හාබේ කදුන්ගේ ජමාතුගේ බේකදුන් තිබ්බේ ගොතුග තිබෙන් ජේබයි මිදන් නබි හදීස් වල ගාවස් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බාරවලනි තිබ් මීහකු රෂෙග්ග එකනේ උළුනස් අදි දතුරෙග්ග මතී ගවියස් එමීහුන්ගේ මෙදුග ජමාතුග නමාදු කායම්ක එකේරිකො වකින් නමාදු කුරුමා එක්කිබාවුම ඒ ජමාතුගේ මුහිමුක එංගිගෙන් දනි අදි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුගේ ඉෆුම්ගේ මුහිමුක මේ හදීස් වල එංගේ දනි හැම යකෝ දැන් අල් ඉමාමුල් බර්බහාරි විදාලවනි قال المؤلف وأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين جماعة بنا وجنب أساسك محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب بكلون كم إغوتك تبّ بغوتة وهم أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والجماعة يكي නුවත සුන්නතුගේ අහුදවරින් අදි ඒ ඉස්ලාමී හග්ගුවගෙන් වා හිදායතුගේ මතිගොයි ජමාත කියේ ෆමන් ලම් යාඛුද් අන්හුම් ෆකද් ضل වබ්තදා එබේ කලුන් තිබ්බෙවි මගුගා එබේ කලුන්ගේ උංගන්නවා දෙවුන් තක එක්ගොත අමදු නුකුරා මියකු මගු ගෙල්ලි අදි බිදআයින් දාෆිකන් කෂවරේ එෆෝග හදීස් කුරවනි වකුල් විදාලවනි වකුල් බිදআතින් ضلال والضلالة واهلها في النار කොම්මෙ බිදුආයකි මගුෆරදුමකේ අදි මගුෆරදුමා අදි මගුෆරදුමගේ අහුල් වෙරින් වෙස්වනි නරකගේ එම්මෙම මේ බස්ෆුලුගා කුරියගේ බස්ෆුලා ගුලිගේ මෙන්නනි මේ බස්තවගා ඉස්ලාමි මේ ජමාතුගේ අසාසකි අස්හාබු බේකදුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ උගන්නා දෙ විගොතේ එෆවගා හදීස් මේ විදාලවනි එయ్యే අහලු සුන්නති වල් ජමාඅතකි එබ්බේ ශකන්නේ මෑ නබිය මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අස්හාබේ කලුම් මියුම්මත දූකුරබ්වාෆවා හේවකි එකමුගේ මච්චා අල්ලාහ් තාලා කීරිත කුර්ආන් ගේ එබේ කලුන්න මදහ වහී කුරබ්වාෆා කන්තතක ඒගොතුන් තෞබා සූරතුගේ සතේක වනාතුගේ අල්ලාහ් තාලා වහී කුරවනි වස්සාබිකූනල් අවවලූන මිනල් මුහාජිරීන වල් අන්ස්වාරි الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم والسابقون الأولون إسوى كوريارا ديام مهاجرون أنصاري بيكالون والذين اتبعوهم بإحسان أدي هيوغتوغا إبيكالون تبابي بيكي رضي الله عنهم ورضوا عنهم إبامهم أن الله تعالى روحي جنة أدي الله تعالى إبيكالون مچا روحي ودي كم فيه مي أصحاب بيكالون الله تعالى مدها وحي كوربا මියතුගා අස්සාබේකලුන් සිෆ කුරබාන ඉස්වේ කුරියරා දිය බේකලුන්ගේ ගොතුගා අදි එෆගා වහී කුරනි රදියල්ලාහු අන්හුම් වරදු අන්හු අල්ලාහ් තාලා එබේකලුන් රුසව අදි එබේකලුන් අල්ලාහ් තාලා රුහිගෙන් බයිකේ මේ අස්සාබේකලුන්ගේ ඒ ගොතකි එයි අලොනුමෙන්ගේ දීන් ඒගේ මච්ච බිනාෆා ගොතකි අල් හෂර් සූරතුගේ දියවනාතුගා الله تعالى وحي قراني والذين جاءوا من بعدهم اميهم فوقا اننا بيكو يقولون ابيك اميهم بنان ربنا اغفر لنا اي حدا بڑ کور رسکا علمنا فاف فسوان دے ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ادي ایمان کمگا کوریرا دیا اڑون منگے اخون نفس فاف فسوان دے
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ادي ایمامی میستکونگے میں ہتوگا ابے کنک بیگ مچ غل رولوري کم ندوان دیوے ربنا انك رؤوف رحیم اے علمنگ برس کدانگے کہ رؤوف الرحیم ہوگا ونت رس کدانگے اہم بیما نی آیت تکون انگیگندنی اصحاب بے کلنا Allah Ta'ala ruhi wadigen wakama ebe kalunnaki hidayatuga iswediya baykama adi ebe kalunge hidayatuge matiga tibumakkan alon men amuru kurevigen bani ehmima komme magufuradumaki ei komme bid'ayaki ei magufuredume mi fotoge kuriyan huri filawalatoga sunnataki kobakama adi sunnata khilaf gannata bid'aya ege ahulweringe wahankata waragina anna hindu muqaddimayege gotoga e magufureduma ade magufuredumun ekkibawu mattaka timamen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege fanu ashabe kalunga sunnatuga hifetum mane bayan kodde wafa alonu kurim westa dannawali fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurani man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad timan kale fanu mi genne vi diinuge terega nekkame kofi mihage macha ඒකාන්තත්වණි රද්දු වෙගන්නේ අදි ඒ නූනස්වස් වරග්ගින හදීස් වලතවගා එමාන බයාම් වෙගෙන් වේ ගොතුන් අයර්බාද් බුන් සාරියාගේ අරියුන් රිවා වෙගෙන් වේ එකදෙක ෆානු විදාලවනි සල්ලා බිනා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දාත යෞමින් එද්දුවහෙග්ගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් බේකලුන්නා එකුගා ඉමාම නමාදු කරෙවි ثم اقبل علينا فوعظنا موعظه بليغه يفو තිමන් බේකලුන්නා එඹරි වඩාගෙන් ور بلاغت تري نصيحة بول وعظ الدفية ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب اے بس تكون تمام بيكالونگے لو تكون كارونا هورگن گوس هيت مدوگن ديه ehendo timam menge teren bekalaku denneviye qala qailun ya rasul allah kaannaha maw'izatu muwadda'in e allah ge rasulay tiya bastakun timam menne husas kuraveni timam menna alwada kyumuge bastake fadan famada ta'ahid ilayna timam menge macha ahudu kashawar hippawani konkamakan heye wasiya kuravani konkamakan heye ehendo hadis kurani usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habashiyan timan kalege faanu tibe kalunna wasiya kuravami allah taala taqwa veruma ekalange birwati uma adi bolamba kiyamanteruma tiyabamiunge verinnan ei habasha karage alekkamuga vies veriyekamuga huri habasha karage alekkamuga vies bolamba kiyamanteruma efo hadis kurani fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira timan kalege faana fawga tibe kalunna waragina khilafta dekolu unta fennanate adi efoga ekamun salam banuge bayan qurani fa alaykum bi sunnati ehenkamun tiyabekalun timan kalege faanuge sunnatuge hifatta washe wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin timan kalege faana foga wadannawa hidayah libigenwa tedumagu libigenwa khalifa bekalun ge maguga hippa washe tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajiz ega hifanta kodu datum barat dengala sunnatuga hifetun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa kuramani kodu datum baran hifatas e mara sunnata tabawuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata irshad devani efauga hadis kurani wa iyyakum wa muhdathatil umur tiyabamihum deenuge teden ituru kurave bid'atakun ekkibawuma timan kadege faanu nasihat terimame فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يعني كم آكمك دينك ترجعنا كم آكمك بدعك كم بدعك مغفور دمك مفيدا لوگ باقي أبا إن شاء الله دعنا نفتح بيفرنا كوغالنا كوريا جنديما كوريا جندانا إن شاء الله أدواسن تبيتي وربنا شكريا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.